आमे आज यही वीडियो रे कंप्लीट भावे आलोचना करिबा आमे घरे बसी केमती निजर पैन कार्ड आवेदन करि परिबा जदि आमे कोनोसी पैन एप्लिकेशन केबे भी सबमिट करि नाहंती। एथि पई हमकु गोटे ब्राउजर को जिबाकू पड़िबो। ब्राउजर रे सर्च करिवार अछि पैन कार्ड किंबा एनएसडीएल पैन कार्ड भी मध्य सर्च कले चलिबो। सर्च कला परे जो प्रथम वेबसाइट आसीबो से प्रथम वेबसाइट को आमे क्लिक करिबा। क्लिक कला परे ऊपरे बहुत सारा ऑप्शंस देखिबाकू मिलिबो जेमति कि होम, रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, डाउनलोड ई पैन, नो स्टाटस ऑफ पैन एप्लिकेशन। तो आमको नूतन भाव आवेदन करार अच्छी तो टिके आम तौक जा गोटे अच्छी तुम टोकन नंबर मिलला पर तुम एप्लिकेशन रिज्यूम कर आउ गोटे नूतन भाव फ्रेश भाव आवेदन कर ओके। तो वीडियो प्रथम कही रखा चाहिए जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना छोटे रिक्वेस्ट रैनल टी सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन थी क्लिक कर ऑल उपर क्लिक करने को कदा भी भूलें कहीं एमती इनफॉर्मेटिव वीडियोज यही चैनल सर्वप्रथम पोस्ट होता है। प्रथम कही रखा चाहिए आम यही जो पैन एप्लिकेशन फिलअप करूँगा हूँ इंडिविजुअल ग्रुप अलग जिनस अच्छी एंड कंपनी भी अलग अच्छी यार सेपरेट वीडियो आम मोर चैनल अपलोड करेंगे। ऊपर भी जो ऑप्शन रही है पछरे आवेदन करवा। न्यू पैन एप्लिकेशन में मतलब न्यू पैन इंडियन सिटीजन मिलिबो, फॉरेन सिटीजन मिलिबो। मु तो इंडियन सिटीजन ऊपर क्लिक करी तो मुझे जमती कही इंडिविजुअल ऊपर सिलेक्ट करी कैटेगरी टाइटल प्रथम निजर ये मु सिलेक्ट करी। सिलेक्ट कला परे ये फर्स्ट नेम देवी। फर्स्ट नेम पर मिडिल नेम जदि थी मिडिल नेम ये प्रोवाइड करी। लास्ट नेम जदि थी लास्ट नेम भी प्रोवाइड करी। जमती टाइटल तुमर कौन अच्छी श्री श्रीमती कुमारी तो मु जोटा होती मुझा हिसाब से मोर एप्लिकेशन मु सबमिट करी। ओके वीडियो को जमारू भी स्किप करेंगे। स्किप कले इम्पोर्टाट इनफॉरमेशन प्रथम कही रखा चाहिए मिस कर एंड कौन सी जिनस भूल फिलअप करेंगे ना कहीं पैन कार्ड हूँ गोटे एमती जिनस जोटा कि जदि भूल भी आसी भी जाऊँगी जदि आम करेक्शन करवा ना ताहले भी बहुत सारा समय लगे। आउ एमती कि जो मानकर मु देखी जो मानकर पैन एप्लिकेशन बा पैन कार्ड हजि जाई थाए से माने सीधा हड़क भाव इनकम टैक्स ऑफिस को भी जावाक पड़ी थाए ताहार चक्कर काटिबाकू पड़ी थाए यहाँ पर जाइकी पैन कार्ड आपण को मिली थाए। ओके तो मु प्रथम कौन कली मोर आधार अनुजाई मोर फर्स्ट नेम मुझे फिलअप करदेली। मिडिल नेम नाही लास्ट नेम फिलअप करदेली। फिलअप करदेला कौन मत सिलेक्ट करार अच्छे सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। मोर डेट ऑफ बर्थ मु सिलेक्ट करी। सिलेक्ट कला परे मोर ईमेल आईडी ये मु प्रोवाइड करी। यहाँ पर जोटा मोर वैलिड मोबाइल नंबर थी मुझे वैलिड मोबाइल नंबर ये प्रोवाइड करी। ये किसी पिला मन में डाउट हम कि जो आमर वैलिड मोबाइल नंबर रही है आम आधार जोटा लिंक ना से नंबर नदेले चलो कि तो निहती भाव चलो आज्ञा कौन प्रकार असुविधा ना किंतु ईमेलटा तुमर मोबाइल रे लॉगिन थिबा दरकार कौन स्टोरेज फुलअप हो ना दरकार कहीं ना ईमेलटारे तुमर जो भी टोकन नंबर जेनेरेट हम टोकन नंबर आसो तुम प्रथम जो बी कौन कहती से आमर ई पैन आसो से ई पैन भी तुम ईमेल आईडी को ही आसी था। तो निहती भाव यही जिनटा को ध्यानपूर्वक रखिकी ही आग को बढ़ा चेष्टा करवा सदा सर्वदा। यहाँ पर आमको टिक मार्क टिक करार अच्छी आई एम नॉट ए रोबोट उपर टिक करार अच्छी आई एम नॉट ए रोबोट उपर टिक करके आमको कौन करार अच्छी आग को बढ़ार अच्छी। ये रिसेट अच्छी सबमिट अच्छी तो सबमिट कलापर ही तुम्हें मैंने आग को बढ़ी पार। आउ जो टिक मार्क रही ना से टिक मार्क जदि तुम्हें ठीक न दौच न दौच टोटाल ताहले भी तुमको असुविधा फेस करने को पड़ो तुम आग को बढ़ी पारनी कहीं सेटा हूँ गोटे टाइप्र डिक्लारेशन। ओके यापर जितेबाला मु सबमिट करुँची सबमिट कलापर मोर गोटे टोकन नंबर ये जेनेट हो कौन लिखाई कंग्रेचुलेसन योर टोकन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली जेनेटेड। यह तुम ईमेल आईडी को भी जाइए। यहाँ पर मतलब नेक्स्ट स्टेप करार अच्छी ये गाइडलाइन रही पर्सनल डिटेल्स रही कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स भी प्रोवाइड करने को पड़ो। तापर एओ कोड डिटेल्स प्रोवाइड करवा देन तापर मत कौन करार अच्छी डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करार अच्छी मत आधार बेस्ड ई पैन एप्लिकेशन मत कंप्लीट करार अच्छी। तो मोर कौन करार अच्छी जो आधार 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट से लास्ट 4 डिजिट को मत ये भरबार अच्छे। तापरे आई हियर बाय एग्रीड टू हैव माय आधार फोटो पैन कार्ड रे प्रिंट हो चाहूच येस कर नो कले तुम्हें तुम फोटो अपलोड कर जहाँ तुम्हें फिलअप कर ऑलरेडी फिलअप हो जेंडर सिलेक्ट कर देन हैव यू एवर नोन बाय एनी अदर नेम नो थी ऑलरेडी तुम माँ को ना पैन कार्ड रे थी तुम्हें चाहूच कि येस कले माँ को ना रो कले तुम
ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ତୁମକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାପାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ବାପାଙ୍କର ମିଡଲ୍ ନେମ୍, ବାପାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍। ଓକେ, ସେମିତି ମଦର୍ସ ନେମ୍ ତୁମର ଅପସନାଲ୍ ରହିଛି, ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଚଳିବ, ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଏଠି ତୁମର ନୋ ଇନକମ୍ ମାରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବଢ଼ିଲା ପରେ ତୁମର ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତୁମର ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରି କୋଡ଼୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତୁମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ଥିବ, ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଥିବ, ନେକ୍ସଟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକ୍ କରିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏରିଆ କୋଡ଼୍, ଏଓ ଟାଇପ୍, ରେଞ୍ଜ କୋଡ଼୍, ଏଓ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆସିଗଲା ତୁମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଓକେ, ତ ଏହାପରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି। ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସିଲେକ୍ଟ ଦ ବିଲୋ ଅପସନ୍ସ। ତ ମୋତେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ମୋତେ ଏଠି ସିଟି, ମୋ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଏରିଆ ନାମ, ନିଜର ଗାଁର ନାମ ଦେଇପାରିବ। ଓକେ, ଗଲା ପରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଠି ଫେଚ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଫେଚ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ଏଓ କୋଡ଼୍ ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଫେଚ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ସ୍କିପ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପଛରେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଠି କିଛି ନ ଆସିଲେ ବି ଉପରେ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି ଏରିଆ କୋଡ଼୍ ଆସିଛି, ତ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଏଠି ମାନେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଏଠି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ ଦେବି, ପ୍ଲେସ୍ ନିଜର ଗ୍ରାମର ନାମ ଦେବ। ଦେଲା ପରେ ତୁମର ଏଠି ସବମିଟ୍ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସବମିଟ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏହା ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ତୁମକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଧାର ନମ୍ବରର ଫର୍ଷ୍ଟ 8 ଡିଜିଟ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଲା ପରେ ତୁମର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛ, ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଥିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଏଠି ଆଉ ସବୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଯାହା ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛ ସେଇଆ ଅଲରେଡ଼ି ଥିବ। ଏଓ କୋଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଛ। ତ ମୋତେ ଏଠି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଅଛି, ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ତ ପେମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ 106 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 106 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ତୁମକୁ କନଫର୍ମ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ 106 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା। এটা কটিଥାଏ, ତୁମକୁ ଫିଜିକାଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଡେଲିଭର ହେବ ଆଉ ଇ ପ୍ୟାନ୍ ତୁମର ଡେଲିଭର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେ ଆଣ୍ଡ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ତୁମକୁ ବହୁତ ସାରା ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ସ ମିଳିବ। ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ସରେ ତୁମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିନେବାର ଅଛି। ପେମେଣ୍ଟ କରିନେଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିବ, ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋର UPI ID ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଏହା ତୁମକୁ ଦେଖେଇବ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଦେଖେଇବ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ବୋଲି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଆଧାର ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ସେ OTP ଉପରେ ତୁମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ନା, ତୁମ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତୁମର ହେଉନଥିବ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ KYC ଆମେ କଲେ ଆମର ନମ୍ବରକୁ OTP ଆସିବ, ଆମେ OTP ଭରିବା। ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ KYC ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ OTP ଭେରିଫିକେସନ୍, ଆଧାର ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯିବ। OTP ଭରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରିଜେନେରେଟ୍ OTP, ଯଦି OTP ଆସିନଥିବ OTP ଏଠି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ପଠାଇ ପାରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। OTP ଭରିଲା ପରେ ତୁମେ ସବମିଟ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଏହା ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ନେଇଯିବ। ସେ ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ୟୁ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କ୍ଲିକ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ଼୍। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଟିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ ମୋତେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି, ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ OTP ଯେଉଁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। OTP ଗଲା ପରେ ତୁମେମାନେ OTP ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ OTP ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଏହା ଲେଖିଲା କ'ଣ, ସକ୍ସେସ୍ OTP ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ବୋଲି ଲେଖିଲା। ଲେଖିଲା ପରେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଇ ପ୍ୟାନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏହାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍ପାଚ୍ ହେଇଯିବ। ପୋଷ୍ଟାଲରୁ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କାର୍ଡ଼ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। आशा करी कंप्लीट इनफॉरमेशन दे पारिथिबि। जो माने चैनल को नुआ, चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करिनो, छोटिया रिक्वेस्ट रहिबो
चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन थी क्लिक करी ऑल पर क्लिक करने को कदापि भूलनी कहीं एमती इनफॉर्मेटिव वीडियोज यही चैनल सर्वप्रथम पोस्ट होता है एंड